ཉམ paspi tan ya so ya thaklo chikme garchon the thoni sachwa khui pe go nyawa mi le chikme saksta jojol pa don na pa jadule laskus na do Facebook ko YouTube maddi ko upload jawi atong tho biskong ko nyawa mi do na tho santra sakye chikme napla ta wet no थौ नेपाल सम्बत झिन्छसा पिपी तछलागा अष्टमी ख अष्टैको 2081 साल असार महिना 15 गते सञ्चरबार थौ ढौबजी नेगु निख थौ राष्ट्रिय धान दिवस न ख थौ या नेवा मिदले नाप नापने नियमी पनि प्रतिक्रिया नाप छको निगो उगुन ठौ खन दुनावे दो नाप वंगु सञ्चरबार नि जो फेसबुक पेज ह्याक जुगले आउले जिगो मेगु ठो फेसबुक सुया डिटा इनाप दो ठुकि छिकपिन त तकलिफ जुवाउने क्षम फना चना नियमी पासमी थौ या नेट नगमा भलपल अष्टमी गोले त्रिशूल जात्रा टका चुया त दो ठो भलपल अष्टमी टेगु छुडे अपोषण मसी तुंगल जी ठटिया जिन मसी थो बार है ठगे दो छु सप्ती बखान नाटौ न मखना तर ठौ या भलपल अष्टमी खुन सोनिगला छु गजाउ संस्कृति जुरे हो नियमी रमेश कपाल जो छटा चया या दिउदो ठुके थो अष्टमी खुन जुइगो ठिठी जाई बारे चया त दो नेना दिस थौ विक्रम सम्मत 2081 साले 15 गते शनिश्चर बार खसा नेपाल सम्मत 1144 तछलागा अष्टमी ठुकुनिटा छिस भलपल अष्टमी गान हनाव्या तंगो ठौ ठौडे थन हुलाचंग गोप्या खाइ दियो त ठो हलिमा विलेज या ठठ भुवनस विजयको कथा सिजनका निर्वाण ज्या विजयको कथा सिजन निके दिन गान ढाउ जना वया तंगो ठो नेवा मिजो या 164 स छिगो सोनिगले हुइगो गोप्या ख मध्ये यो कृष्ण लुमंका चंग पचली भैरव्य गोप्या ख बारे ठो बचा हाको चुसु छन नेवया छना नेपाल मन्दिरले हुइगो गोप्या ख मध्ये गोप्या ख ठो पचली भैरव्य गोप्या ख ठोप्या ख नेवा जात या विशेष कथा या गोष्टेस हुइगो ज्या ठुकै त गोठप्या ख गाना टाउया ठोप्या ख डबली मोहकु से डबु कुए हुइकी छारा छ ठोप्या ख गोमखा उडका ठटे डबु कुए चनि हुइकी ख और ज्या ठोप्या खने मुड्यो महालक्ष्मी बाजन खलन प टुखले कठिटिया ख्वाबाजको तैगु ज्या गोमखा उडका टाइ थोप्या ख चिनिरेजको गठामो चोरे खुनु दियोजिपि सकलसिन पचले पहिरेठा वना किसली छाया ये ज्याबाले चंग पचले पहिरे दियो छेवया गुरपिन पाखे प्याखा हुइसेकी ठनले मोनी नवमी अर्टिगो महा अष्टमी नवमी खुनु न्याम देव चानेसे दिबजे नियत न्याठा वना छठा भैल दियो टेकु डोबान निठा ओजिमा काल मोचन सोठा बारहाई शंख मूल पेठा कुमारी लखुतीर्थ न्याठा गने दियो भच्च खुशी यचि ल हया नासन जोठा गाठा चंग गोमपचाटिया मोनी सार्ने यै थन चाला खुनु चाने डक्कु दियोपि पचले छाया ट्या प्या बिजना ये मोरसुत नियन चंगो फुइसले ठो हलिए जुजो पचले भैरव दियो व नेपाल मण्डले छिजु पाके खर्गे हिला बुलाई यै अन दियोलाना छछि कटन ले ठुक प्याखा होला बिजाए नासा दियो महालक्ष्मी सिम्बा तुम्बा इन्द्रायणी भैल दियो अजिमा बाराहाई विष्णु देवी अटियो वाउखा कुमारी याउखा रुद्रायणी तुयो खा ब्रह्मायणी मासुखा व गने दियो अन बाज खलले डंग खिता बबु छुस्या पोंगा वनी अन लिपा ठाठा छ नाप हुइका टौ कठ ठा हो इन लागा त्वाचले गनगन वन अन बाखा हो छख हुइका टौ ख वे कठ प्याखा हुइका पोसो कया बिजाए पोसो काइले निपाचु म हेवखा कुमारी याका चा काइ पेपाचु पि भ्याच हो डुक्चा नारायणी भैरव ललना अन भैरव गक्या बिसा मेरासा गुठाटेस गक्या टुयो ख्वा म माहेश्वरी रुद्रायणी बाहेक छसिकन गणेश कुमारी ब्रह्मायणी विष्णु देवी बाराही इन्द्रायणी अजिमा टुम्बा सिम्बा व भैरव पोसो कया बिजाइ तो अलावा छख हुइगो ठासे सुया इच्छा दशा नियम अनुसार पूजा खर्च व हे सम्म बिया स्वेट भैरव पिक्या हुइकी किम्ब नन्टी कथा मच खाचा मर्पी वा क्या मच मर्पीसँग ठो स्वेट भैरव पिकाल टासा मच खाचा हो क्या मच दैको विश्वास दो खटे ठाठा हुइकी सिरलिके दियोठ्या न्योनी बेला ख हुइका भलभल अष्टमी खुन दियो छैन दलासिया भुस्ननी वना छलो प्याखा होला कारिन जितेस हइगो 9 बजे अटे सिजा दिया 9 बजे भैल दियो काली व बारा न सोग होले सकल दियो पि अचेत जी अले डक्को या मोरसुतले त्या अन मोर हिटिया ठसा हिटी ल या पुनर्जीवित बिया दियोजा बिया पिन्ट होसे वेका ठठको ख्वापा जना पचले भइरे भया ठठौ ठासे विजय माग दस्तुरिया ढंगा कने खनो गोष्टे चिड गुठिया गुठ्याटेस सिपच नाटगो टेको डोबाने सिपे डक्को ख्वापाटया ओकि दियोने पचले भइरे ख्वापाटया भैरव ज्या बिजाम मिटेया ख्वापा उना छै
थनी पिनु लिपा पिनि बिचावनी राडको डेब गर्न लगाएर ग्रुपी हो गुठियार पचली वना ठके ट्याटो मोनी लिकाका झिन्जिरे गोरुप्याख कोचा के उयै सोजुल पलपल अष्टमी खुनी यामाको परम्परा बारे बचा हाकको जानकारी तो जानकारी लागि रमेश कपाल जुता यो कुसबालो तो जानकारी जना ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन ठुक्न छटाक चाहिँ कमेन्ट ना दिगदो रमेश जो जुजल्पना प छिगो कमेन्ट कोचाको बनि खन मसुको यक्को खन्त जानकारी बिया दिगले छ आफ्नो सुबारका जयमा भारका चाहिँ ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन चाहिँ दिगले चाहिँ रमेश कपाल जुन ठुक्न चाहिँ ल सर तो यक्को बचा हाकौ जुक चाहिँ ने छिकपिन आशीर्वाद व भल्स डटा आशा ठुके बारे अझ प्रष्ट याको मनसवाडो स्वे इल छुटाई का चाहिँ वेकलन चाहिँ चया दिगले तो न्यखनगा ठौय नापाङ मियाका ठौय ज्याजो न्याके असार केन नगलो वावे हटा जुइन गला नाप्ने सोनिगले यक्को बुन्दनिक जुसा वापी मखना हाहाकार्य जुइन गल्जी ठौ छप फुलांगो सिना जेमी पाखे ज्याजो श्री गणेश या तो फुलांगो लोकमी जुगले नोगठ रेकर्ड नाटक मखो ठुकीचंग गुल्खे मिगो त पा ठुकी मफो अर्जुसा अंदाज मि ल्याए मि बोल ठुक्न दो श्री धन मन बाजन ठाका श्री श्री बिजा राम नगटिनी चाहेला कुशल लपके जनाला जिमे थस दया जित डे मखला वृन्दावन छायला जमुनासँग दिएमला बासिरे पुइका व बिजाला तननन बाजन ठाएका श्री शिष बिजामा राधिका छालला गोपिनी दिलला मथुरास मोल हुया छ्याटनला हान्चाछि छायला जित बना यनी मखला सिनेज्याछि छायला जित बना यनी मखला नापमा बोना यनी माली धगा लज्जा चायला तन नन बाजन ठाएका श्री शिष बिजामा तो सिनेज्याइमे बोल ख ठोमे किरण खर्गी जिया इनापा हाकी जना नेनानिस सिनेज्याइमे श्री धन मन बाजन थालेका श्री कृष्ण बिजान श्री धन मन बाजन थालेका श्री कृष्ण बिजान राम नगतिनी झाइला कुशल झुलाला नकतिनी झाएला कुशल झुलाला जिमी थस दया कृपा दये मोकुला जिमी थस दया कृपा दये मोकुला दिनपन झाएला जमुना सदिलोला दिनपन झाएला जमुना सदिलोला बाँसुरी पुएका ओ बिजानला बाँसुरी पुएका ओ बिजानला धन नन बाजन थालेका श्री कृष्ण बिजानला धन नन बाजन थालेका श्री कृष्ण बिजानला राधिका झालला गोपिनी दिलला राधिका झालला गोपिनी दिलला मथुर समल लुया झाए धुनला मथुर समल लुया झाए धुनला सिंहजाची झाइला जित बना यनी मगुला सिंहजाची झाइला जित बना यनी मगुला नाप बना यनी माली धका लजा चाहेला नाप बना यनी माली धका लजा चाहेला झन नन बाजन थालेका श्री कृष्ण बिजान झन नन बाजन थालेका श्री कृष्ण बिजान वाचिन पुएला वाजिन पिएला वाचिन पुएला वाजिन पिएला निमन गीतई धका धय मोगुला निमन गीतई धका धय मोगुला तन्चय दिएला न तुई मोगुला तन्चय दिएला न तुई मोगुला जिखन छिन अति तन्चयला जिखन छिन अति तन्चयला
नाना नाना बाजन थालेका श्रीकृष्ण मया छिके मडुला जितवाए धुनाला मया छिके मडुला जितवाए धुनाला जीवन खोयाका जीवने धारिला जीवन खोयाका जीवने धारिला छिगुदासी जुल धका दुःख बितेनला छिगुदासी जुल धका दुःख बितेनला लोकन हेला याका तरे केनला लोकन हेला याका तरे केनला नाना बाजन थालेका श्रीकृष्ण बिजागना नाना नाना बाजन थालेका श्रीकृष्ण बिजागना सिनाजे मेरंगा वंग मिजो न्याना ठिठी कठाई चाहिँ किपा छोया नमस्ते जोजलपा पिन्तुना सुब्या छोया डिप्नु चाहिँ नाम भने दक्षबे नापा कान्छपाई कोजु रमेश कपाले सुदेश लाकार मानिक साके रत्नमाया कोलो रवि जोशी किरण खर्गे गीता खर्गे हो रानी शोभा महर्जन ठटे वंग ज्याजो शेरना डेपे किशोर टुस रामबाबु श्रेष्ठ रामेश यन श्रेष्ठ सुदेश लाकार राजेन्द्र सुवाल सानछोरी साके रमेश कपाले आनन्द मोहन रञ्जित राकेश महर्जन ठेचो ललितपुर नेपाल राजभाइ साके हो सानछोरी साके ख रमेश कपाल जो चाहिँ निगो ग्रुप राकेश महर्जन पिङ्गो ग्रुप किशोर जो निगो ग्रुप ठो चाहिँ ज्याचो शेरना डिजुल छिकमै सक्छ यको यको सुबाडु देवना ठटे सहभागी दैरियो आशा नाचना आ ठाउँ चाहिँ कमेन्ट बनेको छु हे वंग संचारबारी ठन्यवा मिजो ह्याक जुगो कारण पास पिन्सा इले निन मखन उकि वेक अप पिन्ट छुजुल गठि जुल रियो चाहिँ जिज्ञासा जुजुल ठटिया जिज्ञासेना डिमपटे सम रमेश कपाल जुन ठुक्न चुइल जिगो फेसबुक ठो ज्याजो जुङ मखो छिगो छुया मखन छाठे ढका ठटे चुइल ठटे अलका देवी मल्ल जुन जोजलपा सान्तरा जो ठौ मि पिति बोजा छा लिबा उठे जिम मिजो छिगो मिमो या वाठवट कना माला जोया दिगो जि खना आ लिपान स्यान दिबका दिमते नि ठौ जिगोलिन म फेसबुक शेयर नाम मरिएको लागि सुर घा चाहिँ अलका देवी मल्ल जुन चाहिँ ना दिएको जुल ठटे चम चाहिँ मेउ युजर छु थच्च मेउ कठाउँपट्टि सांकेतिक नामपट्टि भाजु ठुक्न चुइदिको जिगो फेसबुक नाम हो एक बजे तक पिया चुना वहे म अले यूट्यूब माला स्याट नि लुल सुजु उठे सिक दस जियो आटक न फेसबुक मेसेंजर न छु ना सर्च ना न लुइक मफ्ट सुजु ख जानकारी बिया दिउस शंका निवारण जुइर गा वकला चाहिँ चुइ दिथेन त अमृत रत्न साकी जुन छ पिनीको फेसबुक ह्याक जुग जना डुको टालर गा चाहिँ चुइ ल वकला यूट्यूब न ठुक्न चुइ दिउ जुल जुजल पा छ पिनीको फेसबुक ह्याक जुल दाउ जना तस्कै डुको टाल लगा दिल ठटी डुवाल बिजे जुन ठुक्न चुइल मिगो म निछि म वहे म छुजुल छा म ठौ वल मोटी मोलो लिबको वल गठी वल आहा बाला सवा मपा नेवा मेजो तारेमा गुर्जुर गा वकलन चाहिँ कविता स्टाइल चाहिँ चया दिगुल इले नेवा मिजो जना जिज्ञास कया डिपेन सिक्मे सक्छ जुगु दुनुगलो न त्यहाँ यको यको सुबाडो वंग संचारबा नेवा मिजो पोस्ट जेनबले पोस्ट जे मुजो छुजुल गठी जुल छु सिगमको फेसबुक अफिसियल गन सेंगुलर गाना निश्चित सोया कोनेन निश्चित सोया फेसबुक ह्याक जुगो दिउ ठिका यूट्यूब पोस्ट जने हे मिजो छम्निमा 5 पिन्छ फेसबुक शेयर ना डिग्ले गुली 5 पिन्छ ह्याक जुगो सिकाट ल शेयर ना डिपे पासा किशोर टुसा व रमेश कपाली त यको यको सुबाडो आ पुलाको फेसबुक बन्द जुगले पुलाको जुसा सक्रिय महिनेको जिगो ठो मियगेप ठो पेज सक्रिय नगो आ ठय पेज या दिता इनाप दो ठुकी दुमुठा पि 5 पिन्छ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट या दिल दासा जि सहर्ष स्वीकार्या सुबा न्यामी पासपी वंगो जाजले सर्जु ताम्रा कार्जो इनाफ नाडीको गंगामाई निर्मल लखफुटी बिजाको रथ सर्दना वटाउ मे थासा मगाउने ह्याक मफ्ट उके चाहिँ ठौई जाजले ह्याकहरु गा चाहिँ जे बोचा बिउ ख आन्जना दिस फय मे गंगामाई निर्मल लखफुटी बिजाको रथ सर्दना हो पेंगोली दिशासन वल ड्य खौसे वजुको सुपाचन जननन वर्षन जुका व बिजाको मनुष्य गतिपति निर्मल लखफुटी भूमिस जुसे चुन लख हिला व करुणा न सोया व बिजाको ठोमी सर्जु ताम्रा कार्य इनापे हार्किटेनो ख ठोमी हालाटमा पिरगुराम श्रेष्ठ संगीत पुलाउ ख संगीत संयोजन नाटकमा काञ्च बुद्ध बुजराचार्य ख न्याना दिस गंगामा ला
मिथुंगा ल्योडनको कमेन्ट छे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन ठुक्न चुइदिएको जुजल्पा शान्तराजो नेवा मिजो 163 लागे यको सुबाडो ठटे सुमन साके जु यको सुबाडा जो जिगो नापाङ नेवा मि ए टुयुमै प्रसारणा बिजत जित हपा बिया बिजत का चुइदल सुमन साके जो छिनुगुमपटी गायक जातन खनि ठटे मेगन मिड्याका दिस जि चने ह्याक त बुझ बियाजुना ठटे मदन मान राज भण्डार जुन चुइदिएको शान्तराज जु तारेमाम भगवान शरण पबुटु सब मंगल नेपाल सम्मत 1144/8,2/1,1 अर्थात् 1144 टचलागा पारो आइडवारे निखुन सक्छ जोजलपा फिस त देवदेवीहरूको कृपा दृष्टि हामी सबैलाई सधैँ प्राप्त भइरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जय श्री सूर्य देवाय नम। गुड मर्निङ 23 जुन 2024 का मदन मान राज भण्डार जुन चैदी थ्यान्टो अनिल सुवाल जुन जोजलपा शान्तराज छजी यो ठे मिन्यङ काटल यको सुबा संगीतकार केशर नापा शालिग्राम न मरे ढुङ्कल डुमङका चुनार गाचने वेकल जाँटका बिहाटल छिसन चाहिँ केशर नापा शालिग्राम जुइट नसरदानले देशया चुना ठटे कर्म साके जो बालार गाचो इदिगु आइट छप ढुन जना दिस नाप्चनी मोर्सा ख्वाजक जुस क्यों वरे निर्मय थापटी मे ढुन खठो ढुन थना दिम जेश्वर मान प्रदान ख खेटल ठ निवानी हया ठो ढुन वया चौ ख एसा वाव फयव जु कारण ह्याक मुक्त के ठौ ह्याका चना जना दिस
किरण खर्की जुँ असार 15 गते ढौबजी नेगु चलन दो ठो चलन गुब्लेन से वो ख ठुकी बारे न सुसु खट निन देगु आशा जना रका वेकला चोइ दिगु ल किरण खरी भाजो आ ठुकी बारे जिसु थे थ मटी लुठी चया या चना नाला थ जना दिस ठके छिकपिनु न चा मिले जिमा थियो मरो जिचु यो पठ ठुक्न दो असार मनी बागो खन ढौबजी नेगु याइ थन बागो देगु मैना डठुइटा ताउ ल ठोकुन ढौबजी नेगु याइ नापा ढौ नपा सुमरी ठुना नेगु चलन न दो असारे झा तस्क तानिया चुनि हिक ठाउँ असारे बागु झा गुली तान रहेको चिसा वा झाका चुनको टो नाप जस थोइले मड्डीको वा या भुइ वा पियो जुजो लिलाई मको वा पियो उनी ठा पालकको छेला पालकको आलु बजिन कि पालुको छेला आलु बजिन नाप तानवेका एला टना पाठे गर्मी जुयाच्ने थुप्ले खाउको ढौबजी न या पा याउ के गुयै ढौबजी खाउ न्यवाटे खाउ ख आगन्छ बजी समय बजी दुरु बजी एला बजी ला बजी पालु बजी लोचा बजी मुका बजी ताठे ढौबजी न ख न्यवाटे जन्मनी भे ढौबजी दान बिगु चलन दो ठटे म्यामचे मज वेटेलकी ठछ खलक ढौबजी नक वनी चलन न न्यवाटे दो पारे चोपिन स मै डेके न्यवाटे स मै डेके मस के न्यवाटे संस्कृति मै दुमठ्या मै न्यवाटे मुखुली तो मै त न्यवाप स ठागु शब्द न मरो तर न्यवाटे संस्कृति ठाट से ढौबजी मा ढौमरे क ढौबजी दैमको ढौफी मस पनि ढौदैमको न्यवाटे ढौफी पि दै पि ढौ बन्जाट ख ढौफी त मागो ढौ बेग छिपि कुमाट ख ढौबजी ने त बजिली माल बजिली मस पिन्छ ढौबजी ने सैमको न्यवाटे संस्कृति बजिए तरहङ मटो दो न्यागो भजेन बजिमा बजिदैगो न्यनी लापिन्छ लुइ मस वाफया प्याग वासिया उलेट्या वाय बजिली सपि न्यवाट या इमि ढौबजी नेगु चलन दुगु गुफनीले क्वाटिटनीको सिटनगबले वछिको यन्याफनीले समय नेगो आदि ताटे असारी बाउ खने न्यवाटेस ढौबजी नै गुफनीले क्वाटुनि चलन नापान्छे नेपागले चुना चपि न्यवा मुखपिन न दो ठटे न्यवाटे माबौय खासेको चलन नापा न्यवाटे समाजको दुख आठ नेपा न्यंक चले ज्यावन ठटे असारी बाउ खने ढौबजी नेगु चलन न विकास ज्यावना मेपिनु समाज न्यना हुन तर न्यवा समाज तास नना हुन तो ढौबजी देउ चलन गुब्लेन से वर्ल्ड यो गुना सुया टगो मुखना ने थोबारे मालिकुले ना सुये मानेको जुल न्यना दल छफो ढौबजी ने उचलन असारे 15 गते थो किरण खर्गी जुया इनापे जि सठी सुठी ठुटे चोइ उतला थो डंगा आछफो लोगो मिनेना दिस थो मे 12 जुन 2024 रिलिज हो ख थो मे चोमी आर मानन्दर ख मे संगीतकार व गायक सतीश महर्जन ख मेन ठुक्न ठ्याचुङ ठो छ सलिचा लुनाचुन एला तुनिला मटनला ज्याचुन डला छंगो ख्वाल लुयाचुन सलिचा लोनेला मलोनीला ज्याचुन डला छ सलिचा लुनाचुन एला निना सनसिया बपि सुम ख फुक्क ठौगे सुरे ठटगा मे हालाचुम रबिन शर्मा ख संगीत याटम अजय क्रान्ति साके चुयाटम महेशमान लजुवा अस्टिहु डंगोल ख महेशमान डंगोल लजुवा वेकै ठिठी मिचा प्याउ द हालेट ने नेपामी झिनाङो मिछप्न प्याउ महेशमान डंगोले छौ प्याख सफैट प्रेम मन श्रीपानन सम्मान जिरङो वेकै अवय नाख मचम डंगोल वेकन प्याख मख रामशेखर बेकचा वेक अवय समकालीन पास्पि ख आ नार छ मचम डंगोले क्या भाजो महेशमान डंगोल नचना टौमे विश्वास स्वैतया गुजी विश्वास या पपी सुमख स्वैतया गुजी विश्वास या पपी सुमख पुकथा दो हे सोरे मधु मतलब स्वैता मधु मतलब स्वैता विश्वास स्वैतया गुजी मखना अविश्वास जग खना जी विश्वास मखना अविश्वास जग खना जी
याए विश्वासघात जुचा जितुए खोका स्वेता विश्वास याए विश्वासघात जुचा जितुए विश्वासया परिभाषा कलेवाला बुलुसा जितुए विश्वास स्वैतया गुजी विश्वाक्या बपी सुमखा विश्वास स्वैतया गुजी विश्वास्या बपी सुमखा कथा हे सूर्य मधु मतलब स्वीगु स्वेता मधु मतलब स्वीगु स्वेता विश्वास स्वेता गुजी आछफो जीवनीय खुशबायु मिन्यना दिस जीवन खुशबा जुया छुइका यंका जन जि खोइचन मेपि निलाचन थयो खन दुठ्यापति थोमी चोमी ख आनन्द रत्न बज्राचार्य लेट्या टम सुरेन्द्र श्रेष्ठ ख अले मेहाला टम निशा दिसार ख थोमी चोमी आनन्द रत्न बज्राचार्य छौइले श्री 5 सरकारी सहसचिव ख वेक ठौक नेतने अवकाश प्राप्त कर्मचारी न ख वेकै छौ खेबस सपु प्याउ न दो सपु जिके दु न ख तर सपु ठ्याक्क ना ठन्ठा लुमु न होला ठौकने वेक चाहिने मिचेउ न पन विभिन्न किसिम चाहिँ मोनोटेटा चाहिँ सचेत या पट्टि फेसबुक चाहिँ वेकै पोस्ट खण्ड होला अन्यना दिस वेकै अथवा जीवन सम्बन्धी मि यातमपट्टि नाक्यातमा आनन्द रत्न बज्राचार्य थोमी द चाहिँ रमेश कपाल जुपाख्या प्राप्त जुव खन्यना दिस जीवन खुशी बाजुया चिकायंका चुना जीवन खुशी बाजुया चिकायंका चुना जी खोइ चुना जी खोइ चुना जी खोइ चुना चुना मैं भी ढीला चुना जीवन खुशी बाजुया चिकायन का चुना
बखाते जिला जीवन तुम वो है कुचाला बखाते जिला जीवन तुम वो है कुचाला फिर बैठा जिगो जीवन को दला सुले जिगना सुलखे मधु सुले जिगना सुलखे मधु मला चला का थगो गना जीवन खुशी बाजुया चुकायंका चुना जे खोइ चुना जे खोइ चुना जे खोइ चुना जे खोइ चुना मैं पी ढीला चुना जीवन खुशी बाजुया चुकायंका चुना Yenat सचिव खुइपेको न्यवा मिजो आ ज्याजै दक्रे लिपाङ मिचप निनारि छ ठुमी सुना हालाटो सुना च्याटो सुना लेट्याटो रियो जिके दुपटी मिचाकले च्या मटाउले जि छोटाम खोले छम फना जना मे बोल्न टाइ तिमे बादन थाना वसा निल मचा जे बासुरीको पुया व यहाँ जि निल चाइला अन्यना दिस छोया मे तिमी बाजा थाना वसा निल मचा जी तिमी बाजा थाना वसा निल मचा जी बासुरी जका पुया वया जी ढेल जाइला बासुरी जका पुया वया जी ढेल जाइला प्याचोने तो चिन धासा छि चबिदु प्याचोने तो चिन धासा छि चबिदु तानो झले चोने धासा कोठे पंखा दु तानो झले चोने धासा कोठे पंखा दु माया ता तो चिन धासा छु हेलो मधु माया ता तो चिन धासा छु हेलो मधु मन जगा खला काला सदिनी गु मन जगा खला काला सदिनी गु तिमी बाजा थाना वो सानेल मचा जी बासुरी जगा पुया वया जी ढेल जाइला वारी जे पारी छ खुसी दथि थि वारी जे पारी छ खुसी दथि थि छनय जिनय नाप्ला थाकुला छनय जिनय नाप्ला थाकुला खुया सुला जय धासा तस्को मछिगु खुया सुला जय धासा तस्को मछिगु वै वनेगु छके जो बयान हापा जुइगु वै वनेगु छके जो बयान हापा जुइगु तिमी बाजा थाना वसा ढेल मचा जी बासुरी जका पुया वया जी ढेल जाइला आछ्याउले छगु जतन या सुजतनिया छगु नुगु जतन भूति माले चिट्ठी खाना कसी जी के ही भूति
년नातनादला संचारवार पत्नी पोस्ट जिगन यवा मिलो ठाउँ सचिव खुइपेको यवा मिजो कोचले दासा जो जाजो निनालाई कमेन्ट हो शेयर ना दिपे सचिता हाक्न छ सुपापि आजमा ठाउँ त ठुले दिल मेगवाले सचिव खुइन्जाको यवा मिजो जना हान नाप्ला भए उले टगिदा लागि तो प्रस्तोता शान्तरा साकी त बेर बिया दिसन ठाउँ त भ्याली बहान नाप्ला तस्कन तानो सिचुको याङको चुना दिसन